Yes, reka ngusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza wowe ukurikira Iris Rwanda TV umunsi ku munsi. Twizere ko aho uri hose umeze neza, niba utameze neza kandi muri ubu buzima niko bigenda. Uyu munsi biba byanze ariko ejo bishobora kuba byakunda. Njye nitwa Jean Bosco Kabayisenga, nje mu kiganiro kigaruka ku makuru agezweho by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hano mu Rwanda ndetse n'ahandi henshi, by'umwihariko ayo tugiye kugaruka kuri uyu munsi ni ajyanye n'umutekano. Ububiligi bugiye kwinjira mu kibazo cy'umutekano muke urangwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iri tangazo ryasohowe n'igihugu cy'Ububiligi, bikaba bivugwa ko nyine iki gihugu kigomba kuba kibanda cyane mu kugarura umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko guhagarara hagati ya M23 ndetse na FARDC. Ni mu gihe cyo kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta musirikare wemerewe cyangwa se wemerewe kongera kuzerera mu mujyi wa Goma. Ni ikibazo cy'umutekano n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje gufata indi ntera, aho abaturage bakomeje kujujubzwa n'imirwano iri guhuza M23 na FARDC. Turaza kukubwira byinshi bitandukanye aho iyi mirwano igeze, M23 imbere ku rugamba mu gihe FARDC nayo itari gusubira inyuma. Mu gihugu cy'Uburusiya ndetse na Ukraine, Ukraine yateguje intambara ya gatatu y'isi mu gihe yaba itsinzwe n'Uburusiya. Ibi byose ni kimwe mu byo tugiye kukubwira muri aya makuru. Izi ni ingenzi, ni amwe mu makuru y'ingenzi nkubwiye turaza kugarukaho, ariko hari n'andi menshi. Icyo usabwa ni ugukora subscribe tukajya tubana buri munsi, by'umwihariko kandi ugakora like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona ibiganiro byacu dutambutse hano umunsi ku munsi. Nyemerera nguhe ikaze muri aya makuru maze tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi bugiye kwinjira mu bibazo by'umutekano muke urangwa muri iki gihugu. Ambasaderi w'Ububiligi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Rosane de Bridringe, yatangaje ko igihugu cye kigiye kwinjira mu bibazo by'umutekano muke ukomeje kurangwa mu burasirazuba bwa Kongo. Yabitangaje kuwa kabiri tariki ya 16 Mata 2024 ubwo yaganiraga n'ubuyobozi bw'umujyi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yavuze ko bitewe n'intambara ikomeje kuyogoza iki gihugu, Ububiligi nk'igihugu gikunda amahoro kigiye kwinjira ubwacyo mu kugarura amahoro binyuze mu kumvikanisha impande zombi, by'umwihariko impande zishyamiranye. Gusa uyu nguyu yongeyeho ko Ububiligi buri mu bihugu byanenze ko ngo u Rwanda rwohereje abasirikare barwo mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu avuga ko ashima ibiganiro by'umuhuza wa Kongo n'u Rwanda, Perezida Joao Lourenco, umusanzu we yateye wo guhuza ibihugu byombi, ariko ngo igisubizo kirambye ni uko ibihugu ubwabyo byakwicarana ku meza y'ibiganiro. Nk'uko ikinyamakuru Kivu Morning Post igihe bitangaza, bivuga ko nyine Ububiligi burimo gutoza igisirikare cya Kongo mu rwego rwo kwirwanaho mu ntambara. Iki gihugu ubusanzwe gisanzwe gifitanye umubano wihariye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biherutse kugaragara muri Nyakanga umwaka ushize ubwo Vincent Karega yari yagenwe nka ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi, ariko akangwa, bikaza kuvugwa ko iki gihugu gisa n'icyagamburujwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi muri iki gihugu imirwano irakomeje ku mpande zombi, by'umwihariko M23 na FARDC zikomeje kurwana, ariko noneho amakuru aturuka i Goma aravuga ko ubu nta musirikare n'umwe wemerewe kuzerera mu mujyi wa Goma. Umutekano muri iki gihugu by'umwihariko muri Goma nyine ukomeje kugenda uba mukeya. Abaturage bamwe na bamwe ugasanga bari kugenda birukanwa, abandi bari kuvanwa mu byabo, ugasanga nyine ni ikibazo gikomeye, by'umwihariko kiri guterwa nyine na FARDC ndetse na M23. M23 ku ruhande rumwe ikavuga iti byose ni FARDC, FARDC nayo ku rundi ruhande iti M23. Muri make bose bagenda bitana ba mwana. Gusa bimwe mu bimenyetso bigenda bigaragara, by'umwihariko abaturage bo muri biriya bice bakunze kugaragaza ko FARDC ari cyo kibazo, kubera ko ngo FARDC iyo ifite bimwe mu bice bya Goma, akenshi uba usanga abaturage badafite umutekano cyangwa se ngo babeho bisanzuye.
Perezida w'urukiko rwa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Koloneli Kabeya Hanbeni yihanangirije umusirikare wese wa leta FARDC ko nta wemerewe kongera kugaragara azerera mu mujyi wa Goma. Koloneli Kabeya yabitangaje kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Mata 2024 ubwo yakoranaga inama n'abayobozi batandukanye babarizwa mu mitwe itandukanye y'igisirikare, aho yatanze gasopo ku musirikare wese uzafatwa azerera muri uyu mujyi atari mu kazi yaherewe icyangombwa ndetse ngo akaba yabihanirwa n'amategeko. Koloneli Kabeya yahamagariye abasirikare bose kubahiriza amategeko y'igihugu na disipulini bikubiye mu guhamya indangagaciro zibereye umusirikare w'igihugu. Yavuze ko buri musirikare wese uzagaragara kuri uyu mujyi atari ku burinzi cyangwa izindi nshingano azajya asabwa urwandiko rumuhesha ubwo burenganzira, atabyubahiriza bakamujyana imbere y'ubutabera. Yasobanuye ko ubutabera bwa gisirikare buzafata ingamba ku basirikare badafite imyitwarire ituma abaturage batagira umutekano. Mu bihe bitandukanye umujyi wa Goma kimwe n'utundi duce twegeranye na Nyiragongo twahuye n'umutekano muke, n'uyu munsi abaturage bakaba bakomeje guhura n'ubwicanyi, ubujura n'ishimutwa. Mu gihe kitararenga icyumweru abantu bagera ku 10 bishwe barashwe mu mujyi wa Goma, hakiyongeraho abo mu bindi bice biyituriye bagenda bicwa umusubirizo. Ibi bikorwa byose by'ubugizi bwa nabi bishinjwa Wazalendo n'indi mitwe ya hafi bakorana na irimo FDLR. Iyi ni imitwe ikorana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma buherutse gutangaza ko Wazalendo nabo batemewe gukerakera muri uyu mujyi, by'umwihariko kikaba kizira noneho ko ugenda ukerakera witwaje imbunda. Ibi ni bimwe mu bintu bamwe mu baturage barakubwira bati ibi ni ukubivuga gusa ntibyakunda, kuko ubujura bwose bubera muri biriya bice nyine birimo za teritwari za Nyiragongo, za Rucuru, za Masisi n'ibindi bice bya hariya muri za Sake, abaturage bo muri biriya bice bose bakunze kugaragaza FARDC nka bamwe mu bantu nyine babiba, babakorera ubugizi bwa nabi, ubujura, kubitwa, kwicwa, ubusambanyi. Byose ni bimwe nyine mu byo abaturage by'umwihariko abo muri biriya bice nyine bashinja FARDC. Nta kirego na kimwe cyari cyafata M23 kirimo nyine guhohotera abaturage, cyane ko M23 yo ikunze gutangaza ko yo ikiyiraje inshinga ni ugufasha nyine abaturage, ni ugufasha abaturage by'umwihariko abo muri biriya bice, cyane ko ngo aribo bahohoterwa, by'umwihariko barimo abavuga ikinyarwanda. Ibi byose nyuma y'uko nyine M23 itangaje gutya, leta ya Kongo ikaba yavuze iti noneho reka dufunge abasirikare bacu, tubabuze kugenda bakerakera uko biboneye, maze nibyongera kuba tubona icyo M23 yireguza. Ariko abasesengura politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bakavuga bati ibi ni uburyo leta ishaka gukoresha kugira ngo ibindi bintu bibi bizaba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri kiriya gice, ubujura, ubushotoranyi buriganisha nyine ku bikorwa by'urugomo, byose bizitirirwe iki M23, kubera ko nyine bizaba bitakitwa ibyo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nyemerere aya makuru tuyasoreze mu gihugu cya Ukraine, aho Ukraine yateguje intambara ya gatatu y'isi, nyuma y'uko nyine ngo igihugu cy'Uburusiya ngo gikomeje kubashozaho ibitero, ndetse bakavuga ko igihe icyo ari cyo cyose Uburusiya butarekera kugaba ibi bitero, ngo rwose ngo nta kabuza ngo intambara ya gatatu y'isi igombe ibe. Minisitiri w'intebe wa Ukraine Denis Shmyhal yateguje intambara ya gatatu y'isi yose mu gihe Uburusiya bwaba buyitsinze. Uyu minisitiri yabwiye BBC ko hazabaho intambara ya gatatu y'isi yose mu gihe Ukraine yaba itabonye inkunga yemerewe na Amerika izayifasha kurandura n'imizi Uburusiya. Yavuze ko yasabye Kongere ya Amerika kwemeza umushinga w'imfashanyo yayemereye, kuko hashize iminsi yarabyibemereye ariko amaso akaba yarahize mu kirere. Ni inkunga ya miliyoni 61 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemereye Ukraine, ariko ikaba ikirimo kwigwaho n'inteko y'abadepite ndetse n'abasenateri. Mu gihe byaba byemejwe nibwo yayihabwa. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatandatu w'iki cyumweru inteko zombi zizatora niba izatangwa cyangwa niba Ukraine izakomeza kwirwanaho. Uyu minisitiri yavuze ko mu gihe Ukraine yaba itsinzwe, byanze bikunze isi yose byarangira isenyutse, kuko yaba yinjijwe mu ntambara ya gatatu.
ntabwo ari bwo bwa mbere Ukraine itanga umuburo uteye ubwoba ku ngaruka zishobora kubaho mu gihe yaba itsinzwe n'Uburusiya, kuko umwaka ushize Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko Uburusiya niburamuka butsinze intambara bishobora kuzatuma nyine Ubwongereza, Polonye byose nyine ngo bigahita bisubiranamo, ndetse kandi n'Uburusiya bugasubiranamo n'ibyo bihugu tuvuze haruguru, ibi byose bigahita biganisha ku ntambara ya gatatu y'isi yose. Nibyo dutegereje twebwe, icyo tubereyeho ni ukugira ngo dukurikirane amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino, by'umwihariko agezweho, maze tukayakuzanira ako kanya yaba agezweho. Njye nitwa Jean Bosco Abayisenga.